Lobingelelayo uzamane umfowabo ngase usedime kakhulu ukunika support. Bafethu ngisukuma nokuzehlisa nokuyithoba phambi kwenu. Ngicela bafethu uzoguqa ngamadolo amabili. Ngicela ukuthi ningeseke kuwo lo msebenzi wami omusha. Iwona mazivela awo ke la umsebenzi ngilethele wona. Ngicela ukuthi siwulandele ngendlela okuyiyona yona bafethu, ngoba uzofakwa online, ukutholakala online, ukutholakala ngako-YouTube ngako-Itholo. Ngiyacela bengani zami ukuthi ningeseke kakhulu, ikakhulukazi kulesikhathi samanje. Uma usebenza kanjena kuye kube kuhle ukuthi uzehlise ebantwini, ukhombise inhlonipho ebantwini, and then uzokwazi ukuthi abantu bekulandelele ngokwekhona. Bafethu umuntu ngabantu. Ngicela ngani zawethu, ngicela niweseke umsebenzi ukuze nami ngizokwazi ukuthi ngelinye ilanga ningibone sengikwelinye izinga, ngibekwe yinini futhi. Ngiyacela-ke zawethu, ngicela ukuthi siwuthokozele umsebenzi. Lo msebenzi-ke uzophuma May-29 September, okuyilapho-ke lapho ezokutholakala khona kuzo zonke lezi iy'fo engiyibalile. Ngicela ingane zakwethu, ngicela kakhulu. Ngiyabonga. Uchande ngingalazi ukuthi yaluthatha